Hiru. Hiru. Martín Lanier, nama setia oleh Malok. Semua Hoju. Fermin, jotzea, ez da jotzea egin. Ez da trampa dota. Fermin, jota dota barrua. Ez ba, ez ba. Nahi da. Esku irisio. Hiru. Olgarren nire eutxik, Ahora sí vale ya, Jamaica Joaquín. Ikusitakoan jata jantzan ziztiri bentzea. Hola. Oke. Anima, keluar kita coba
Batez. Bat. Bi. 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 Hiru. Lau. Bost. Bost. Mucho. Ah. Bat izango ganez. Bat. Agarra. Bat. 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 Vale, bat tira fuera. Vale. Ah. Nada, cero. No hay aquí pausa ahora, voy a decir. Ah. Es bate y medio, es bate. Ah. Y. 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 Ah. Bueno, baina ondoren, beste zazpi eta suma izango da, bigarren hontan. Baina hemen jokatuko dute. Txantxan irukin daulako, Fermin beste irukin, eta Xanti postegin daulako. Eta suma izango da. Orduan, bentaja dauka, Xanti bost dazkalako. Batez, zero. Ahí va, hazte zure baino, baita. Ah! Va. Orduan, ya irabazlera baino Xanti inunda. Porque el lau inditue, o sea que... Señor Xanti, a ver. ¿Este demuestra, señor?
Jarri, beste bat. Bai, alperri da, baina ikusi nahi dugu kanpiotean nola lan egiteu. Jake premioa jaso bizu lan bizkatin. Baina arrastotik pasatzea da hola matiua, lan nolako bizu, Doan ja, ez? Doan ja bukatu bat, zeo. Astelenian, zortzitan berriz. Goizian. Bai. Eta bi, noin ere, behan hausi. Bueno, esan da bezala, ondoren, erretiro bat. Bai. Tres. Eta hasi. Hor moztu ondoren. Aparte indikatzen da, narra transito da beste osa. Eso ahora, indikatzenia. Harria. Hortxe giratu da. Zapategi. Eta baita. Asi da. Hore guztuen diatu. Bueno, horreko guztan, aitortzeko bat. Nion gaur beste zapateta batzuk. Horrezko. Eta, haren lekuetan dute, egiteko eta bere zango egiteko, Guzti dut. Hora izan. Alba, eta biziko zelan uzteko. Hortxe moztu dugu, baita azkila, bate batera. Binte bate batera. Hortxe dira, bi historia dira, manea. Nire bozarena. Eta donako garatzea.
A verlo. A ver que este tío tuvo de velocidad. Esta noche se había rebotado Avia. Hola, estaba así, arriba, confíame, Esto es bastante rápido, amigo, ¿verdad? No, bueno. 1 minuto tampoco, segundo más. Así no me tomaré. Arde guiar, Solfecha. Javier, se me pide. 8 minutos, no me tomaré. Ahorita medio. Vamos. Bueno. Estuve guiando, se ha lucido bien. Pues ya está todo está bien. Y que se seguía aquí, se hace nada de esto le encanta un mundial. Bueno, oso Rusia. E un tabarro e papà kilo di cittadini in cura di qui. Avete su qualità, su una linea, di cui il kilo sa quello lì, e quindi la mia vita, la roba, che si da già, dunque. Come abbiamo detto? Diventamos kilo con botella. 75 kilos. 141 minutos. Está dos casuales. Ahora, tengo que tratar de decir, a brindar las viajes. Presa BNA, el servicio que mando en la sierra. Mario. Vean a Soto, vean a Río, se enlazan. Elegante. ¡Ay, vamos a ver! Y un de verdad para más kilo, fantástico mirar a pesar de que el Perú se puede abrir aquí. Parece que cada 8 está una vez ahí familia, para que empezar. Porque lo habían dado llenar, aquí llenar. Está ahora de Caribe. Vía Romero, elegante. Oso tipo, oso tipo. Qua, aiuta tu. Paolo, lavora. Venga, que se va. Fíjate. Venga, échalo a tu de cajón que tiene ahí. Oye, que tan sexual, ánimo. Llega Jackson, llega Harry. Venga, por carrera, hacerle alto, hondo. Está Pablo. Olha que Paulinho, olha o seu joelho. Olha o seu joelho, tem muito lugar. Muito lugar. Mostra a Paulinho. Oi, Xavi. Olha, Xavi. Olha lá, hostia. É mais gacha. Bueno, pues así. Hostia. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Cómo mantienes yo? Antes se sentía bien, Avanza Juan. Ahora sí, ahora sí. 8 Mario Chanda.
Aizarneko Luis Txapategi. Hortxe txanda Javier Asiasi. Aizko komutitegi. Txanda librea da, batean bitartea. Baina, bera nahi duenea, txanda ematen. Abajo bien, ánimo. Bizi, Eskola Ondo. Hortxe ahí dira, ánimo. A ver, va. Geolako enborretan bukaeran izaten dira, asmatzea hoi. Asmatzea zinik erazen maia denbora asko gute zaie. Hortxe hasi, Peñajero, erdi amaitzeko asmoetan. Eta orantxe giratu da. Harria. Eta Luis Txapategi ere hortxe erdia amaitzeko asmoetan. Eta bestaldetika, goratu ere. Hau motoriak, animo! Itiak kanako dire, enborruana, zen elena babaki. Bodegon bentaldean, urtero bezalaxe, aurtere ere hementxe herrikilolari tartetxo bat emanez. Aizkolari, eta harrik asutzari kontuarekin. Hortxe Donato. Eta Harria lanean.
Aparte egin, Asier Pellejero lanean. Aba Loiz. Ointiek eta. Aba Asier. A ver, va. Segundo. Lanean hasi direla. 8 minutu eta 10 segundo. Xabier entzakazteko lezte gau. Bi orduta gehiago nahi zanutila. Ahí día, ahí dirá. Lucha Martegui, Asier Pellejero lanean. A ver, va. Gazteak eta veterano lanean. A ver, va. Ahí día, arriba zen. Esaten ere, bezala asmatu egin behar da. Ama botellak, a ver, va. Argi botellak. Bazka jazenen alde jogatu zuen. Gaztiak. Veteranoak. A ver, va. Eta geroitzen. Amolazutizio. Soñudo, Hortxe Asier morratzen. A ver, va. Esatetena, asmatzala. Aizko agimotare. Veteranoak izan dira.
Esidan esaten ez dela, enbor handi horiek asmatzen izaten dute. 12 minutu eta 30 segundo. 12-30. Hortxe da, amaitzen nahi ere. Hau baxer. Hortxe da. Hortxe baitu dute, Asier Perezero. 13 minutu eta 15 segundotan. 45 segundo gehiago. Hor bolara batean ematen zuen edozin egotako zutela, baina Txapartegi eta Larretxean aldea, junda. Bigarren lehia. Eukilo, bai. Eta hortxe da. Badoa, beste lekutan txala jotzen dute, gure hortxe ingo dugu. Hortxe duzue lehitzarra, Josetxo Urrutia. Hortxe, Unai. Ez, Muntil Makala. Hortxe da, Mutuila. Hortxeko handienik. Oi, txalo da mesedez, hori deketan. Horrekin lasai. A ver, zenek ezagutzen, argiana. Hortxe duzue. Hortxe ingurarekin. Lan bikain egin ondoren, hortxe 1 kiloko bola pasiatuz. Hemen mentalmean bueltak. Eta honen bestez, amaitu dugu. Gaurko saioa.